Ne, čekaj! Gospođice Tiffany, na cesti je kora od banane. Budite oprezni, dopustite da vas nosim. U redu. Oprostite, poskliznuo sam se. Jao, sada me boli noga. Ne. Moram vas odmah odvesti u bolnicu. Ovdje vam mogu pomoći. Gospođice Tiffany, ovo je vaša soba. Jesi li ozbiljan, Sam? Ovo je noćna mora. Jao, noga me jako boli. Ko je to? Mama mi je rekla da ne klizam. Bog. Ne brinite, gospođice Tiffany. Ozdravit ćete i vratiti se kući. Ne želim biti ovdje. Vrijedna sam VIP sobe. To je drugačije. Sada se osjećam malo kao kod kuće. Vrijedna sam VIP sobe ovdje. Hajde, ja sam nevjerojatno bogata pacijentica. Fuj, trebala bih se oprati. Sestro, jeste li nam donijeli ručak? Tako sam gladna. Kamo ideš? Trebam hranu. Gospođice Smiley, mogu li dobiti nešto hrane? Gladna sam. Hello, trebam malo hrane. Molim. Morat ćeš platiti, Kate. U redu, izvoli. Ali to je planina smeća, Kate. Mogu ti ovo dati besplatno. Hvala. Što je unutra? To je odvratno. Miris je užasan. Neću jesti smeće. Želim jesti. Što će se dogoditi sa mnom? Već sam pripremio uplatu. To je druga stvar, Jess. Evo tvog ručka. Dođe ovamo. Što? Je li to povrće? Fuj, mrzim povrće. Vraćam to, neću jesti. Stvarno? U redu. Moram naručiti neku pravu hranu. Uzet ću McDonald's. To je druga stvar. Pokušajmo. Jupi, kakav miris. Što je to? McDonald's? Želim to. Imaš li nešto za mene? Pomfrit. Savršeno. Kej, ovo je moj ručak. Ukralo mi je hranu. Super, hajdemo probati. Tako je ukusno. Hvala, Jess. Odakle dolazi taj miris? S Tiffanine strane. Tako sam gladna. Je li to moj ručak? Ne, neću to jesti. Što je to za miris? Moj, to je burger. Sam, dođi ovamo. Uzmi taj burger od nje. Hoću, gospođice Tiffany. Jess, vrati to. Tiffany, izvoli. Da. I ja želim pomfrit. Gotovo. Kate, Tiffany treba pomfrit. Što? Hvala ti, Sam. Što bih ja bez tebe? Sada mogu ručati. Što nije u redu s djevojkama? Molim vas, nemojte mi pokvariti apetit. Dakle, što imamo ovdje? Kate, kako je tvoja noga? Da, vidim da je loše. Pa, pokušat ćemo je istegnuti, u redu. Hajdemo to učiniti. Upravo tako. Au! Razmislimo o tome. To je to. Daj da ti dam tabletu. Evo, izvoli. Ne raspravljaj, popiju je. Pomoći će. Ajde. U redu. Evo idem. Nema dobar okus. Odvratno je. Što je ovo? Miris novca. Dobar dan, Jess. Što nije u redu s tobom? Dopusti da provjerim tvoju nogu. Ovdje definitivno postoji problem. Kako to mogu popraviti? Ne znam. Zapravo znam. Moram razmisliti o tome. Imam ideju. Dat ću ti infuziju. To će ubrzat stvari. Hvala ti. Možeš ići sada. Idem malo odspavati. Wow, to je prilično lijepa voda. Trebam malo toga. Stavimo infuziju u moju nogu. Spojit ću sve cijevi i pričvrstiti ih na vrećicu s infuzijom. Odlično. Sada ću je umetnuti u nogu. Baš ovako. Wow, sviđa mi se. To je puno bolje. Što se
događa? Je li to moja infuzija? Uzela je moj lijek? Kako se usuđuje? Kaznit ću je za ovo. Neka osjeti tugu moje infuzije. Stavimo to umjesto toga u otrovni otpad. Tako je kiselo. Što mi se događa? Cijelo tijelo mi se trese. To je vrlo smiješno. Tko si ti? Jesi li moj novi pacijent? Oprosti, potpuno sam zaboravio na tebe. Gospođice Tiffany, što mogu učiniti za vas? Wow, za 2 poluge čistog zlata definitivno mogu pronaći rješenje za vaš problem. Imam poseban blaster, popravit ću vašu nogu u trenu. Sada imate zdrav, snažan riblji rep. Ali ne želim riblji rep! Što si mi učinio? Vrati mi moje noge! Doktor je samo pogoršao stvari. Moram pomoći gospođici Tiffany. Ovo je druga stvar. Dopustite mi da vam umjesto toga dam masažu stopala. Puno je bolje sam. Bila sam tako uplašena da sam se čak i oznojila. Moram se smiriti. Uspio sam ga izvući. Bilo je strašno. Bok. Sada trebaš dobiti injekciju, mališa. Hajde, počnimo s tobom, Kate. Ti si prva, dođi ovamo. Jedna injekcija i bit ćeš zdrava. Ne bježi, draga. Čekamo sve. Onda idemo na Jess. Dođi ovamo, Jess. Ne, novac neće pomoći. I otišla je. Onda, tu je. Tiffany, dođi k meni, izliječit ću te. Ne, gospođica Tiffany ne treba injekciju. Moj prst. Osjećam se puno bolje. Ne, molim te, ne injekciju. Molim te, idi. Odlazi. Ne mogu otići. Djevojke, trebam vam dati malu injekciju. Čekajte, ne možete daleko pobjeći s gipsom. Ti si luda. Ostavite nas na miru. Ne želim dobiti injekciju. Bojim se. Djevojke, gdje da se sakrijemo? Trčite brže. Djevojke, zar vam nije dosta trčanja? Stanite na trenutak, piću brza, obećavam. Jess, Kate, Tiffany, ja sam vaša medicinska sestra. Ups, oprosti, doktore Quentin. Trebam ga spasiti? Izgleda da smo krenuli. Pogledaj naša stopala. Nemamo gips. I ne boli hodati. Zdravi smo. To je sjajno. Možemo sada napustiti bolnicu. Da, idemo. Sklisko je. Padam. Opet nosimo gips. Sve je to tvoja krivica. Zaglavljeni smo ovdje. Je li vam se svidio naš video? Onda pritisnite taj gumb za like i pretplatite se na naš kanal. Vidimo se koja nije jasna.